Ito'y tinagpintas idol nga idea motor mo nga kastoy mabalim mo nga ikontrata ti no makitulong kadto kontrata ti agpaguyod ti kayaw pagpaguyod mo ti sungroad ori nya mambantay nagmayat idea nga nagshot ti panunutan nga nakapanunutan ti kas ti idea napindin sa natin da bisikleta ti baba anda mo bisikleta ti ngataw mayatin niya nga idea awan titilo na ito ang katamay tilitil kata ang kamakad ti kaprabi kayo exhibition da napimpintas pa da ito yung mga lugan ni ate awan trap-trapi kayo nurin niya ti papapanamang ni kuya mait baybayan na ni ate agsasara ba di nga siguro ada birthday ni San Pedro so nga basta maganda meeting dyan nga asip ka niya ate nay palusutan na ni ate dyan ginatang na nga kwa di tagayang magtartarakan nay bayan na nay nauma siguro ni ate ti lamusen iso nga ipalusutan na dyan ginatang na nga lamusen naibaybayan na pa lang tanong umado magkikita tanto ka nun umay nga bulan so daytan ati kwa nung umadupay diskarte na ate so mula ang gayam nakatado gayam nga lambos dita nga mataldalanan tagayam nga agi palpalusot ti lamas babay ko nanan ito maminsan nagkikita tanto ka nung maminsan na ito yung mati diskarte ni kuya ngagpukis no kaya yutig dardaras ngagpukis nagtuyan padang tibagpukis talang nagsimple nagpukis na ito ati diskarte pas ito yung mati pa nagmulat ti kamutit no kaya mo tagmulat ti kamutit kita yung lang idol tapno masurusurum iti panagmula ti kamutit idol datto yan ti diskarte tapno napaspas iti panagmula ti kamutit atay mula panagmula ti kamutit dayto kasi dati patubudang muna ti bagas ti kamutit tapno lagi kabil di kasta nagmayatan nga diskarte na idol or manong nga kakamutitan ti mula ang mga kasto yan tapno napimpintas ato idea ng kail tapno makaran tikas ti tagadagmalam ti may isang tao di ada panginom na bayadan dati sang aribo no limagasot ti may isang tugaw di alpas managgalyera dam pang galyera nan may lako na ka dadarami din nga tugaw lamisahan di may ada pang galyera na panginom na dapang pungit na kaya natin tungit ito ati diskarte dalpas nagpaspas ti trabaho na basta nasurusuro na nalaing nagpaspas ti trabaho na ito ati idea nga na mayat ito lagayam ti garamid ti lamisaan bambu English Ilocano kawayan sipod pa ita narigat mo ti agaramid ti kastaw duddo mga kapsaso nga kita antay ta idea kasano ti style ti panagaramid ni Angkail kasta lang nagsimpa ay ito yung ti diskarte ni Manong kita tayo naman kahit nga style mamaminsan lang ti ayos tayo pamayan ti panagpan kaya mo ti panagkape gumatang kakin ni Manong ti panagkape dahil ti diskarte no Manong ti kam alaam minsan lang sibog lima nga baso ti kabil na dahil ati diskarte nagpaspas numanuti ka dahil ito man nag-imasan na ito abukado ni Manangan dahil ati ka abukado nagatidugan niya kaya mo ti gumatang ti abukado kanya na dahil tan nagdakkel nag-imas nagpintas dahil ati abukado kita mata arami din ni Manong mata style ay tati idea nga pintas kaya mo nga agbalin
nga luminis dahil sapatos mo, ay tati idea. O, pakalusam laeng, kanya na. Basta no, narugit dahil sapatos mo. Tapos dito nga, balimuntos na barbaron ko dito. Kita mo nakasagot sa barbaron. No, dakas to yung idea, dalos ka ti sapatos nga, mapamu, kita da sapatos nga narugi, dalusam, di, antakortam. Kita ti da idea nga napindas, kita mo na, naglinis na, nagmayatin niya. Ti idea nga napindas. Pagkata inilit, makikita ka ti, da narugi ka sa sapatos nga, dalusam lang nga study, antakortam. Gawit ka, maka-urnong ka ti di nagpintas to, naglinisin niya dahil ati idea, nakarugrugan sa patos na Galing, nga, nga, nakalinis,